So futhi uRosesibone eshesha ngokusabalala isithombe sabalaliswa lapha na ipage lakhe lapha noThibela okuyipage vele lapha nothi runwa abantu aba more than one. So abantu ba-assume lapha ukuthi omunye umuntu orunna ukhuzana ne-access kule page isetshenzisela ukuthi kulwe izimpi zakhozana ezingamthandeni, but anyway just boy lapha noThibela esho lapha neveza ukuthi indoda he botuza nebhomu lo muzo lapha na olunde owakhayo istairs lesi asapheli. So we assume ukuthi okay ukhuluma ngomthane shothi umthane bathi ezama uzakhela umuzi secretly shothi ethi uzoveza masuphelile hlamba sha abantu ngebhomu khona lo gama lebhomu la vela naye laqanyiswa yena mezosho ezodedela something hlamba ezothola hlamba iplatinum athuza nebhomu. So epagini lathi belobhala ukuthi hey bothuza nebhomu umuza usapheli. So uzonza ukuthi njani indaba and abanye abantu bazozibuza ukuthi uma kuukuthi ngempela umuzi kamthaneni pho bawazi kanjani oThibela babenjani access. Ukukhumbula izinsuku ezimbalwa ezedlule ukuthi kusanda kusakulate nama voice note umthandeni ekhuluma noqiniseko bezikhulumela nje indaba zabo nemicimbi because indaba yomcimbi womthandeni isizi yenzeka nje kuyinto ade sivele siyaziwa because kule voice note yaputshuka yavela lonto ukuthi umthandeni vele sezoba nomcimbi osiqiniseko baveza ukuthi bagejengwa kahle washa sengathi babanjwa amaphoyisa kanti amaphoyisa mbumbulo kwathatha kanjalo ifoni yakhe. Imfihlo ezilaphana nje siyaqhulula. I'm not saying ukuthi nale ithathele khona but that shows ukuthi basebenza kanjani, but abanye abantu bathi yabo indaba ukuthi umuntu esisazifihlele nje izinto ezipersonal azenzayo lezi zinto lezi zihlanganisa phi nomculo ngempela.